Me busao. Said Mahama, and yet 11 a day, what are my way? Yeah, but you obey. No, many abria campaign. Nipa Aquana me busan the question yet, Mahama. And Abusia for so far said the air fuel levy, and also air consent, our Ghana, Ubia H, and Hydro on 1 day, the better phone beer, our 1 day, yet the Babbe song. Abusia, air or Heneba David, or no so, or Babbe Casa, or Henny David, yes, or Babbe Kind, somewhat, or Chemwa. Dear John Dramani Mahama on air finance minister Ato Forson the Omo Yene dear. Just say Omo de Ghana for admin a diablo. Na wakan sem ono so asan afire ewo ho abusuya ano ayedin abusuya ha GH kwabi media so message so oba so ani de mu na wa subscribe to your channel say the update bia so etomu a onso onsabe kibi na wa share ato other platforms so e de amai and abusuya say the eye fuel levy say on to ne din Dumsor Levy no yes D levy e da so eye concern ne de beto form obi ewo ho bia no onso obenya bi atie na and am look say the eye Ohene David o chiremu de John Dramani Mahama U10 na waye ne de se wiase na ye kanipa ne timu odin pa dia so uyi eye John Dramani Mahama free ho a obia enu ho biom Nebukadnezar krampo de onfa ne ho mba wate ase John Dramani Mahama ne timu odin na omo aye campaigning o hwe campaigning time omo krampo na omo fire eye na nado dan kwakufu ado se E11 ne betting tax ne COVID-19 tax ni na onyin free ho Oma fire na se waba o de wo ye fi ho wie nso o san so atwa U10 e de eye D levy e de abade e ne omo so omo ntwema na ende eye John Dramani Mahama ono so waba be kan nsem e de afa eye E levy D levy omo de abai wo de nsem ababe tudwa e wo ho. The dialogue recognizes growing energy sector liabilities as the greatest existential threat to fiscal consolidation and macroeconomic stability. Our energy sector carries a debt burden of over 3.1 billion US dollars, with an estimated 1.8 billion US dollars more required to finance fuel procurements for uninterrupted thermal power generation in the coming months. If left unaddressed, this situation significantly threatens national productivity and industrial growth. While we have devised a strategy to liquidate this debt and staunch the bleeding in the power sector, we must take advantage of recent gains created by appreciation in the value of our currency to accelerate the solution to our energy sector challenges. In line with the dialogue's recommendation to boldly tackle the crisis in the energy sector, Parliament yesterday approved an amendment to the Energy Sector Levies Act and a certificate of urgency introducing a 1 CD, Ghana CD, increase in the energy sector recovery levy. This decision, though difficult, is necessary and justifiable. The additional revenue projected is 5.7 billion cedis annually. This revenue will be strictly ring-fenced to pay down legacy energy debt, finance ongoing fuel purchase, and avert the risk of recurring power shortages. Funds from this levy will not be subject to the hazards of the consolidated fund. And the minister is here. I know when money falls into the consolidated fund, it faces certain hazards. It will not be subject to the hazards of the consolidated fund. The fund will be regularly audited and audit reports made public to ensure its transparency. And Abusia utie de eye John Dramani Mahama or kana ono so e defend eye fuel levy a omodi abai ono so e defend na Ohene David ono so ababe kasa o kiremu a de John Dramani Mahama one eye finance minister Ato Forson de omo ye de eye te se kalabule e na omo ye Ghana for because omo ye U10 why ye adi na free wona san so de aba Abusia Ohene David o ababe fire eye John Dramani Mahama one Ato Forson Abusia ano eye de na ye ntie de eye Ohene David ono so already tudwa so much near tie ye koda sorry ya mpacho parliament ahihye or the saying new taxes and I said new tax e dey akọ mpacho Ghana your finance minister on the hono Ato Forson na already say the Ghana I am mrew yasa Ghana ne meka no yasa Ghana asa yasa ye wie because any that's when we make kire mo meka yo na meka ni biem na mesan ka ni biem wante na say ye koda sorry ya papa ya ye friend na Ato case o say Ato kusie no
wa sorry ahyehyɛ tax foforo a yɛde kɔ na sɛm nyinaa ne sɛ taxes ya ɔde ba no ɛnyɛ ne bɔne so wɔn mo baeɛ no ɔmo ba bɛtoo ɛka a ɛwɔ energy sector hɔ tiemie wɔn mo baeɛ no ɔmo bɛtoo ɛka twentwentwe bi a ɛwɔ energy sector hɔ woka saa kyerɛ me a wɔɔkwase a because time na mo pa akonnwa no mo ba na mo hyehyɛ bebree ni saa de ade me busa wo sɛ dɔm ha me wo waba pen akɔ ɛna wo sia ba biem pa kyɛ wobɛtumi abɔ love no so no ahyɛ video no why Edward Pre mbacho wadaroma fa number ma me na me invite you na bra so na bra be kire enye 11 na ye den wadaroma why mbacho Edward Pre ana say Pre mbacho wa say wo number yesen enti sa so a me de me number to so kan send me number send me why send me hi say ana me ma na bra so mbacho number ni kan fa Edward Wunti and I made them a number yato so +49 15212112479 +49 15212112479 yeah fast it doesn't matter emane hawo enye ne bone so me pe obi a obetimi akyerekere mu yedi ama me nti ameka ne saa no we nya e-levy wadaroma eyeden ya why we nya e-levy eyeden ya wadama bra mbacho wada ma bra me number ne da ho no +49 15212112479 my own say Emmanuel Agbavi say what about all the resources Ghana has there be and how ma Edward mra we nya e-levy omra no ma kire e-levy never scrapped off patient amamedasi thank you so much you nua baba ko ha ono abeboya NPP left behind 4 billion Mahama so kono dikaja yensen akaman wo de udi echimedo wase or say NPP left behind 4 billion in the energy sector. How do you want Ghanaians to pay this debt for us to get electricity? Akaman me sure so de na what achievement no men share them you jebia mon from raso na momra mechire me or say we told them NPP and NDC the value is the same. They refuse to listen. They should enjoy it. Nkwasi asem kwa menua ba Letitia na ya pia twum na de ba. Thank you so much. Nana Brempons wa thank you so much. Mesrew tie me na opese me nanka yeyi me as aban no ya fa wo dwa Mahama akotena Jubilee House wo no me mom ena na opese nka memra na memfa den enye mom ye nka nkwa akiri akwa no kra wa hia. Oh, Ashford Yeboah, I want to send me the I love your program. Keep it up. True talk. Thank you so much. Or see you mommy money. Actually, mantia I say adwa we dey afa chiremu ye mama wadar mama yanko atoke se ho minim se den a ye benya nipa bia ade be chiri kura ani o Jimmy kaka reason as a human being reason Jimmy mama ya bredo Mama ye bread do. When I can hear me so mera o me ya wanya Edward. Me se fa number na bra. Send me hi. Send me hi na me ma kwa na bra betre ni ma Ghana for. Say de ye nti ne ye bia senti no. Edward ye fro bra. Edward fro. Edward pre o say Edward pre o pre pa Edward pre. Frobra na betre ni mama mbacha mo hweso we join news na de bae okọ sisi a kwana kọbọ na me ka kire wo no atuke so at mo yiye Ato Forson ato de kọbọ wo Google sisi anabo Ato Forson na ma dash anase koma na fa so say we don't need to tax we don't need to bring more taxes to generate revenue. What they born keke? We say beginning in aba. Kobo, we don't need to add more taxes to generate revenue. What they kobo keke? Yanko. I mean, for uncle, I say, my mini can't for into. I think say we never boil ye pa. My child keke, but graphic online at the buy, and my joy online and so the buy. Ato hwan no de decide we ba empire 13 January 2025 13 January ya kwasia ya kan se mana mu bi ti wono na mu chimisa Ato Forson we don't need more taxes to raise revenue
We don't need more taxes. We don't need more taxes to raise revenue. We don't need more taxes to raise revenue. Now, say raise ya more taxes yamba ya di nipa nkwasi ampa fo bi tse moa na o challenge no mo ma me tweba pose na ayese woma a etene danche mu no eno ne ebetwitwa na sinesini na generate money ne ye de abebu o man ho bra moa matimi dodo moa ene wo no 13 January ko uko 13 January this year 13 January 4 months ago corner ko 4-5 months ago 13 January Asema Ato Forson beka kire Ghana fo no. Yanko kan nsem na okan enibi. Appearing before the Appointment Committee of Parliament, Dr. Forson pledged to collaborate with the Ghana Revenue Authority (GRA) to strengthen taxes collection system and enhance efficiency. Won't you say me man go school? Now so bravo we make am etiase simple say sisini bi o ha wo mo gege dada ebinom nhye dan tua enye sufficient ebinom ntua na system eboa ma o mutua ne yie say ebon so obi atua ne pepepe no eno na emu ahodohodo nti ono wo ba no oni GRA be ka atare mu chenchena kan say na wo ma yire wo mo apusu nipa bia wo so adotɔ ne ndotɔ ne nsisen ye wo so ne sa amana hyehyeye na ye nam so etimi nya sika ye de bɛbɔ man nyina ho bra ya ti so abre Dr. Mahama Dubamia, oh, you don't need to tax the poor. No, the taxes are hurting. It is Edward no way. Na papa penyini se se enya akwala keto. Penyini pa ni tunu mu nyina afugene. Masa me ha menyi gini pa so wote. Me ha menyi gini pa so wate na me ka kire no. Edward. So babedru ya me hia yi menya na kan bae na 1 million fo no ko muti me na nka nokra wo nyina ya ka kire Ghana fo ka menya Ghana 35 million nyina na nko bia de na so ama me masema me de beto o manim nyina ne se mo nsesa madwen free NPP ne NDC no mo de ya dwen na edi agro tema untumi ya che no hey we yeze de akwesisen prosecuting ne ba ne ye hu na otwene cells one ne mfefo a wo ma bokro no ne owi akotu ne okọ wi a obi 2 million ne ofa obi woma ne okofa obi pan ne wote akwala na wokote madam Moody ye headmistress Moody ya che no e de ne ko hwan years no na nka chema untumi ne nkonkoda ho Andrew Tagbo was bro levy wasn't scrapped, so the amount of money you send then it will be I'm saying no one some knows I'll say bring your party, we will support you, we are waiting minia I am me party mpo bro ye ba beto aba wada no masa obe kan no kra party do say no mo din eba ballot paper so independent do say na ya na was so they can tell you how many independent candidates and I beto aba o show up, how many parties and the NPP ni NDC bubruja Ghanaians are sick with NPP ni NDC or yale NDC yale mekasa sana me pa chere Ghana for yare NPP ni NDC yale na dokro na enko eye kurankro NDC yale etise kurankro ya beto abai na o mani abriya campaign nipa ba ko na me busa the question ye John Mahama mo a modi machi acha mbaka no kre me se John u ba kwan ben na be fa so a akufu adoka ne de ye nim wabro papa ne di Ghana ewu na me question nyina ne se kwan ben na be fa so a wo betumi aba be fiasa aka no wo benya sika wo he enti na me question sie mienu u ba wo be ko IMF akobo bosian question we me busai so kwan ba na be fa so generating money
now they are sa aka na de dada ho no na wo so anya bi e de aye mfaso ato ye ho John Mahama wo first time bia na wo baaye no wo baaye wo nko na wata eka enti no emmeya wo se wo ye angel na ya te se ne munyina munye Yankin kan Ato Forson yi no. Me fan to so kese Jones want me amade akokoda. Why next time mo ba ha me pesa Jimmy kasa no te. So we papa penyin we akwala osua nyansa. Aha se ye politics ne ne ha. Ya kasa na mudi mu Jimmy na maba we so ye defend. We ye defend. Una onim nyansa, una onim kwan ya fa so ye tutu sikasem. 13th January ya 13th January ni Ato Forson e de beto so ni. Amefa onkoda monkonko kan kakra. The beto so kese yi kakra. Mbajo mo hwe appearing before the Appointments Committee of Parliament, Dr. Forson pledged to collaborate with the Ghana Revenue Authority to strengthen tax collection systems and enhance efficiency. We don't necessarily need to increase taxes to rake in revenue. Dr. Forson asserted, we have the handles, and I will work with the Ghana Revenue Authority to ensure we take in the needed revenue by increasing compliance. He expressed confidence that this approach will improve Ghana tax to GDP ratio, which currently stands at 13, and increase it to 16%. Aligning with the nation's development. But when the cancer asking we Ato Forson na no da ye ka ayi enti when meka se meko menima kokan and when you ask meko menima kokan because I have it here metimi akan man twitwa nyina ma meto so metimi ato aso e wo Google akan a kire osisi a na mo bi wo hono ma menim se ne mujimi na afradru menim se ne afradru Prospero apia Kofi won to say me da mo nyina amase. Thank you so much. Na ye busaw ye nokura kafo enim tran kire o man no nokura kire wo mo oh nanado saa yi na wo gigye na de sei na me minim mo the taxes we nyina egu ye nso mo wi amase akọ IMF apart from your natural resources nyina achi no. That's the reason I went yesterday. I saw Otumfuose to Jimilization, the Jimility and the stupidity of Otumfuose to walking straight to John Dramani Mahama. I see so they are going to think about Ghana. Stupid man. Kwasia, moko ya dieti yeni hu na mo Kempiski, na mo to wana mo wiwi nsa, mo wiwi apeteshi, wiwi vodka ni yi mwa. Asiampafo asefo. Tumfo sorry who konknan aboa ko ye kopi otumfo ekopie nanado danko anim kotie nkwasase ma oka an asante otumfo titru mona moye the backbone of NPP nyamo a anka NPP kwa anka mentimi amedi akonya yi ani ye ni ma mehwe o man yi so bia ka kire ma nipa bonefo we na tito o man nim no mu di nkwasasem nipa bonefo wo Ghana no otumfo se tu ne nkrofo e na edi nkwasasem wo man nim ye ka mu ntie obi a wa ba onte ne Ato Forson e ka na se no enam de aba beto so e de a kire mo no ne Ato Forson de aba no no yenko knowing your Dumsor Levy no eno na da honom no your Dumsor Levy we your friend Dumsor Levy levy na no eno ano no because sa wo kwa na kufu ato so be ka kire wo say ni enti a meso me di 11 ni bae ne 11 na enti a kire no okay ya ba be ti asese 11 no aba mo de jijiska ampa e generate sika papa 11 na maska wo okay dia na mo de sa 11 ni sika na ye ya pese hu 11 sika na mo de ye den enti ni pada sani na ni di sika no because ye ti ye ni na etu ya bi na aka se de enti ya ni abere kasa abrochire for we suffer how anyhow our economy no ebeko bia no yen ye sofa pa e ka ye pa brana mintimi ntia me school fees yo na brana wo fa so yo na brana unu ya mentia po na brana yu mame e na brana wan wo fa na brana dia ben
na wadane ponkɔte obi man so woyɛ adwuma bosome no so yare afrɛ wo bosome ne pɛpɛpɛ ɛna ne nkorodo ba bosome pɛpɛpɛ na ne twemu tutu no bosome pɛpɛpɛ na ne nofo tie bosome pɛpɛpɛ na ne sintuo ne bosome pɛpɛpɛ na ne hwena pai bosome pɛpɛpɛ na n'atikɔ adwa nya baba beje Nana Brempon, they even charge e-levy on import duty. May say e-levy that's so. Ama mi busa mo question. Mi busa. Why you ba? Eh taxes ni doso dodo. Mbacho wo yenko baby ara nya na bre o kana no. Ato Forson mo ato Forson se 1 Forson no. Bacho enye woni. Ato ne da ho no ko online ko na ko kan 13th January ya 13th January 13th ya 13th ya pasiampafo Ghana fo nwene jiminti Ghana fo ni adwene jiminti Ghana fo ni adwene jimi mo nwene kakra party nim enti hwade o nanu ya abaya yi sensem bayi eye baby a omoye anyansafo a Ghana fo ye nkofo bia nkomu nim nyansa won say no mo defend Ghana sem no this should tell you say sa pepe and o maban no se papa oboni o ono ne de ne say ye we nkofo mienu na ye diti ayen se NPP ne wa ban mu a bibia o maban be bia NPP fo be so le agina ebetumi agi nipa ba ko mienu pe ana so ye NDC NPP ni kra obetumi agina ka be NDC fo de kan kren ade ye ko so mo bra ba wo mo be so fa mo so abusia ni e ko so no mo be so fa mo dan yen mo be so fa mo be bre ena tan ka ti sen uto nuane sen o lori fe ti sen utimi to atare ye hye o man no mo abara bo ti sen utimi to asase mo be si dan edan ho ne ma ti sen sen Nas dosi en how say we baba be recover dey masa wo timber twa wo timber free kwa men kroma pen so e de besene ko wuntumi mfa sa de ni ntua ka good ye omode say yan sa asi ya en NDC na aswitch omo na gu omo tunu chafu no entumi ntua ye ho ka enti che say ye natural resources no e so fast one say na so obi kwa akotena Germany na obi kotena Holland ama Holland phone to gold omo ntu bauxite omo ni timber omo ni manganese omo ni diamond omo ni cocoa omo ni oil enye jimi se Ghana ya discover oil Ghana oil yen oil no ene katafo Saudi ho anwan di ayifoi ni nyina ye pe na sa nkofo we ni obi aka omo mom na ebo America bosia abonkofo bosia ese yeso by now ka ya bo biase nyina bosia yen cocoa nti kankofo de yenka yen timber nti kankofo de yenka yen bauxite nti kankofo de yenka wo manganese nti kankofo de Ghana ka cocoa nti ka ma omo de yenka nti oil ne gold ne be soso de anka samri nka wiase nyina na de yenka ye mom ya de wiase nyina ka bibia ni agese ye kɔ na asbosia nti John Mahama na matena nkyɛn na makosua nyansa na matena nkyɛn sese ye kan so Ghana wan na ntua tax wan na ntua tax wo na wo mo nya adwuma mpo tua tax sese COVID-19 levy na by John Mahama say ontumi nyi free ho because ye de kɔbɔ obosia enya Ghana kro na ade ntia ye de kɔkɔbɔ obosia sese COVID-19 aba na yale mpo free mu no watumi de ne akɔgye bosia de abɛdane tax bu Ghana so woni pa na ba yo se ontumi nyi free ho ade na mo kyerɛ Bacho Mariade Frank Mojo champion no de abano. Stop your foolishness. We are happy in Ghana. Kurasi ni. No. Tia no ntia me senka me ha me ho bebre. Baba wada ma we de wudi bem. Me kasa me ha me ho. Na me sre tumi e wo wiase.
a wo bi ene hwe Ghana so say se ne mpanfo ye ya de omode ye ayo bi selfishness inti na se nye oman no mpuntuo di a rank mojo e champon rank mojo e champon mesuma Ghana yalewa nyina amra wo ne wasefo nyina so politics inti wadwene nya adwuma Ghana yalewa nyina amra wo so oyawa yempenfo di efam me say ebi besu de nanso me yi nipa bebre na mpempem no sun adi gina na o maso say munya woto wo mabrabo mu da se wunya sika mpempem sika nan kasa na ne yaw pain emra wo so sika na ne pain sika ma hu pain instead sika be man ko ani age no sika ma hu pain a wunya o tie da wati Frank mojo e champon me se Ghana for bere ni Yesu we ante you ante Ghana oboa oti akwantu na ni age okay my own Grace akwa Grace is you and who happy asama arewo emu aya mo ya o that mojo champon me se wa brabo me de Ghana ya o na wa brabo so wache me se o de he shenans ene ya 4th of June wache ene se na 4th right I mean they say June 4th ni obi okay ya wa me se e wo Ghana no me sane gu ne wasefo so. And many me pages so let me kick you out, go and rest somewhere. Why? Okay. I mention men block you forever. Anybody say the young Cassandra a basa oh how David Masana, how are you doing today? Old lady watching. Oh okay. Mama me da sepa na what to say me chia baby I will be me chia baby. Sure, papa. I want say, you say, no, but don't worry, forget about it. Forget. Not nipa na warm banner. Could you quite in battle? When I would not me David and answer who different mojo champion at him. Okay, I think say you are insulting Frank into no. Medasi say, media can I no me because me my uncle Pawati. And so far, the echo so a fuel Levy John Mahama on the finance minister Ato Forson. Edi about na amanfo nso echi o madwen e wo ho no abusunya mame hu wadwen chile e wo comment section ho uye nso anede mu na wa subscribe to your channel no sane update bia nso etomu a onso nsa ebe kabi na wa share ato other platform so edi amaye kete wo se enye dodo no nwura makra bye bye.